Ki MLA ki ba Khampao na Garo Hills ki ba lem hau news nem arpholai tungin ya phai khendet siphang jongki u SG Esmatur Muminin udai MLA barim jongka Phulbari constituency na kaseng NPP Henry Shwa ke election Muminin ula penyeso eladi cha kaseng TMC bad ulai khunye ke election na ka party TMC bad ula lem no hakurtong jongka NPP u AT Mondal u James PK Sangma bedai u MLA barim jongka Dadengri constituency na ka party NPP udai ro hakajo kapor upara jong u Conrad K Sangma u Chief Minister jongka Meghalaya u James ula lem no hakurtong jongka seng TMC urupa M Marak ka dikanci di Syirah kadai ka MLA barim jongka Mahendraganj constituency na ka party TMC kalong ruah kejo kapor kalok jong Dr. Mukul Sangma Menteri Rangba barim jongka Jelah ka dikanci di Syirah haus nama jakat pra kala job naga seng kongres Henry hadin katuk anis nem hapo ka jingelam jong Dr. Mukul Sangma kele so no saka party TMC bat kale khunye ke election naka party TMC bad kala cha pelem hau kurtong jong kaseng NPP Usanji E Sangma u Zinit M Sangma udai MLA barim jong karang sakwana constituency naka party TMC u Zinit ulong ro kejo kapor para jong Dr. Mukul Sangma u Zinit ulai khun ye ke election naka party TMC Henry ula lem no hau kurtong jong kaseng NPP Usubir Marak Mancukedeu Uzinid ula job yake election hau aja kat pra naka party kongres Henry hadin katuk anisnem hapo ka jingelam jong Dr. Mukul kili so no cika party TMC ka Ferlin CE Sangma kadai ka nomik man barim jong ka sela constituency naka party NPP bad shua ka election ka Ferlin kalai penyeso caka seng BJP bad kalai khunye ke election naka party BJP bad kala cha pelem hau kurtong jong seng NPP u Arbin Stone B Marak ka Ferlin kadai ka ba job ya ka election sting samoi hadin ka jingklat no jong unomik mat barim jong ka silsila constituency kini kidai kinomik mat ke ba Khampao na Garo Hills ke ba lem hakani ke election arpholai bad ngiyo iro hangne ba upara jong Conrad bad jong Mukul bad kalok jong kila lem no hakani ka election arpholai